kugira ngo tuguhe icyifuzo dusengere. Shyira umugisha mama wawe, iryo ni isengesho rikomeye. Shyira umugisha so, nta sengesho riruta iryo. Shyira umugisha umushumba, iryo ni ryo sengesho. Nta mwirirwa mwiyamakatsa mupfukama imbere y'Imana ngo ibi ni ibiki ngo ibi ni ibiki. Oya, ntimukabeshye. Kandi mwirirwa mupimira abakozi b'Imana mubagerera muri miliyoni 50 muhembwa ugahereza umukozi w'Imana 5,000 ngo niko mwuka kubwiye. Wavuze ko ariko karandi kubwiye kagusabira umugisha. Pasiteri ukuyoboye wari wanamushyira na ji muri biro mubwira uti shyira abana mwarangiza ngo mufite imikosho n'imikasiro. Mwari mwabona iyihe ko mwafasha abakozi b'Imana nabi? Ubu abantu ngiye kuvuga barinze bakora imirimo simbura gifungo bajya gukura Yeremiya mu rwobo batarapfa. Yarinze agera mu rwobo barihe? Yarinze ageramo barihe? Kw'Imana igiye kubageza mu rwego muzareba mukavuga muti twakinishije ahantu hadakinishwa. Ngiye kumusura ndebe muhe icyifuzo ndebe ko amvumbura. Reka nta mwanya ibingibi tugiye kubibonera. Tugiye gukorana n'abantu bemera amavuta turimo, kandi Imana yarangije kutujyana mu birere bikorana n'umwuka yaduhaye, kuko umwuka wayo yaduhaye isanze mutawemera muraciriritse. Imana igiye kudukoresha mu rwego rw'abantu badaciriritse, kandi twabaye mu bantu baciriritse muduca amazi muranakabya, muratumenyera muranakabya. Igiye kudukoresha mu rwego rw'abantu badaciriritse. Siri imbere mugiye kujya mushaka kuduha ibyo bintu twarabirenze. Ufite isoni zo kubiduha kuko tuzaba twarabirenze. Ngwiki erewe ngurira akamoto ngo nugera ku mumotari umumpe muyobora uzunsengera uparitse imodoka. Mwaradusuzuguye muranakabye. Mu nzu y'umwami bikwamo ibintu, bafatamo inyonga n'ubushwambagara. Bari bafite umugozi bafata ibintu bibiri mu nzu y'umwami, inyonga n'ubushwambagara. Byavugaga iki? Ubutabazi bw'ibanze, support. Bafata inyonga babwira Yeremiya batishyira mu kwa, bafata n'ubushwambagara batishyira mu kundi. Barangije boherezamo umugozi. Rega Imana igiye kudukura hano mwadushyize ndugu yangu. Rega abakozi b'Imana nubwo twabavuye imyaka namwe mwaduteye inde. Ariko Uwiteka ohereje ba Edibedi Meleki ni team ingana gutya abantu 30. Bahanuzi muteraniye hano. Mutega amatwi mwumve icyo Imana iri kuvuga. Bacacetse yongeze ku ngingo nk'intano wakwandika message, ariko ngeze kwimza nkuriya. Byose bigaragaza gukomera kw'Imana. Amashuri wize ukaba yashoje bakwishyurira ku gikoboyi, ibyo byose ni ibintu bigenda bigaragaza gukomera kw'Imana. Nituririmba gukomera kw'Imana, byuba hafu dufashe abantu mwabonye gukomera kw'Imana. Imana ibagirire neza cyane. Imana ishimwe cyane. Imana tubereye ubwihisho, yavuze ibintu byose bikaba yategeka bigakomera. Tuje imbere yayo, turagira ngo tukwakire muri uwo mwanya. Tuguhaye ikaze cyane. Abantu mwese mukunda gusenga, abantu mwese mukunda igikumba, mukunda karago. Iyi style ni style ya karago. Abantu mukumbuye gusenga amasengesho ya karago uherereye hose mu mpande enye z'isi, ngaha rero hane ku karago tugera tugahimbaza Imana, tukayisenga, tukavuga ijambo ry'Imana, tukayiha ibyifuzo, twarangiza tukigira kuryama, abandi mukigira ku kazi. Ariko yumvise kandi no itarasubiza hari ibyo yaguhaye. Shobora kuri mu yaka kimwe yarakoze 4, kaburimo ufite ifemba ry'ikintu kimwe hari 2 yakoze. Ibyo itarakora rero ntabwo ari uko byayinaniye, nabyizabikora. Iracyabikorera inyigo. Hari Imana ibanza kubikorera inyigo. Nkigiye kurekura ikintu kiremereye ibanza kugikorera inyigo. Irabizi ko iguhaye ikintu kiremereye imbere y'izi ncakura baguhitana. Niyo mpamvu ibanza kubikorera inyigo kugira ngo igusubize, kugira ngo igutabare. Habanza ikintu cyitwa inyigo. Imana ikiga uburyo izabiguha, nta muntu n'umwe ubyivanzemo. Hari ibintu twagiye twishingikirizaho ngo barunaka bazaduha, ngo bazadupangira akantu. Karaka ntibaguhe kandi bafite icyo baguha. Na Imana iri kubikorera inyigo, kavuga iti nimbe muha biturutse muri runaka zabyitirira. Abantu rero mutarasubizwa muhanze amaso ku bantu mubaveho. Imana nishaka kuguha ikintu kizitirirwa runaka, ahubwo kizaca mu wundi.
kizaca mu wundi. Nta gahunda Imana ifite yo kuguha ikintu umuntu aziyitirira. Iracyabikorera inyigo, irakiga uburyo yakunyuza mu mazi ugasiga amagare n'ingabo n'amafarashi kandi ugendesha amaguru. Iracyabikorera inyigo. Uhumure. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo nzitane n'ibibazo byo mu isi. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze, turagushimiye cyane. Aya masaha turakubashye, dushimiye izina ryawe ryera rikomeye, izina ryadukuye kure kadukura ku cyavu, izina ryatubatuye, izina ryaduhinduye ukuturi, izina ritadutera isoni kurivuga, izina tuvuga tukumva dufite confidence, izina tuvuga tutihishe, ntabwo turihishahisha. Duterwa ishema no kuvuga ko wera, duterwa ishema no kuvuga Umwami Imana nyiribihe. Turagushimira aya masaha uduhaye ngo tuze imbere yawe tugushimira ibyiza byose wakoze. Tunejejwe nawe mu mutima, wagaragaje kunesha kwawe igihe urugamba rwari rushyushye rugeze mu mahina. Waratabaye abantu batangarira Imana iri muri twe igihe iminsi bari bayibariye ku ntoki. Bwacya natwe tukabona ko butari bwire, bwakwire natwe tuti buracya. Ariko wagiye ugaragaza ubutsinzi bwawe, watugiriye ku rugamba urarurwana. Wabaye mu nama ziturenganya, uba no mu nama ziturengera. Ufite ubushobozi bwo kuba mu nama zose, ziturwanya n'iziturwanirira, izo zose uzibamo. Kandi turagushimira ko nawe bigutera ishema kudutabara. Iyo twatabawe nawe bigutera akanyamuneza. Abantu bawe barimo bavuza impundu bari kuririmba, nawe bigutera akanyamuneza, birakubahisha kandi nawe ugahabwa icyubahiro. Turabigushimira rero kuri Imana, uri Imana nziza cyane, uri Imana nziza. Haleluya. Hari umunsi wakoze ikintu kigutera ishema mu rwego witamure mu nkingi y'igicu, ureba inziga z'amagare urazirandura. Mana we, no mu rupfu rw'umuntu havamo amashimwe, mu rupfu rw'abanyegiputa havuyemo amashimwe. Haleluya. Mu rupfu rw'abamidiyani havuyemo amashimwe. Haleluya. Ujye utanga ingabo nyinshi zigapfa kugira ngo tubeho. Ubaka kanya hari ibintu wakindagura kugira ngo uyu muntu abeho. Twigije impamvu yose ku buzima bw'uyu muntu utaramiye hano kuri YouTube channel no kuri TikTok. Ikintu cyose kimuhagurukiye natwe turagihagurukiye. Turwanije umwuka wose ukorera mu birere, turwanije imbaraga yose ikorera mu batumvira. Imbaraga zimurwanya tuzirwanirije aha. Dukoze umukwabo udasanzwe. Dukumbanije umwuka wose umumenasa. Umuntu wese uteraniye hano cyamuhagurukiye cyose tukicishije imbaraga z'umuriro w'Imana. Umuntu wese uri hano uwamuhagurukiye tumwimuye iruhande rwe tutazuyaje. Mu Bisiraheli waravuze ngo ndabimura ruto ni ruto. Ariko nkunda ko ugiye kwimura, ni ugiye kurwana
uhera ko ufite imbaraga zikomeye mu kurwanya umuntu, uwo niwe ujya uheraho. Kuko hari umunsi wavuze ngo aka kaboko ka Farawo kaneganega karacyatera imigera, ariko nje kuvuna n'akasigaye. Uri Imana igize ikarobamo uhagarariye izindi ukaturwanirira. Uri Imana ireba umushefu w'abarozi ukamuheraho utera rwakajwiga. Uri Imana ihera ku muntu wakereye inama iturwanya ukamuha misiyo ijya gukorera kure, aho abura konegisiyo akajya gukorera mu mashyamba no mu bihuru ahantu adashobora kubona konegisiyo. Ni ukujya urwana gitore, urwana nk'intore, tabara nk'intwari ugatabaruka nk'intwari, uhorana intsinzi, ingoma ni yawe warayitsindiye. Aleluya. Sengeye umuntu wese ugeze hano afite ikibazo mu buryo butandukanye, iki kibazo tugihinduye igisubizo mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana kugira ngo umuntu atabarwe, arengerwe. Ndakunkomora umwuka w'amadeni ku muntu wese uri hano ugoswe n'imbaraga z'amadeni. Ndatesha agaciro amadeni. Tanga uburyo bwo kwishyura. Yego, abantu bahindurirwe amazina, abo bise bakarya amadeni nabo birirwa bandikira message za buri munota, baha uburyo n'ubushobozi bwo kwishyura mu izina rya Yesu. Aleluya. Ndasengera abantu bari hano bafite ibibazo mu miryango, ducecekesheje intambara z'imiryango. Ikintu cyose cyahagurutse mu muryango kimuhagurukiye, nanjye ndagihagurukiye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndasengera umuntu wese ufite urubanza kugira ngo ruburanwe n'ikiganza cy'Imana. Imbaraga z'Imana ziburanira bera nizimuburanire mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Haleluya. Ndahamagara ubwiza bw'Imana guhitana umwuka wose uri mu mubiri wawe, ama infection yo mu mara, ayo mu maraso, ayo yose asohoke. Za sida, indwara zose zibarizwa mu maraso nzikujemo imbaraga z'amasengesho. Ndahamagara imbaraga z'Imana zikora ku mugongo wawe ndetse n'ibitugu, wakira ubuzima mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana zishinzwe kurwanirira uyu muntu. Nakira umutwe, ndategeka umutwe gukira ndetse n'igituza, amaguru akire, ikintu cyose ku mubiri wawe kibwirize. Hano hari umuntu uri kunkurikirana ufite umwana wavuye mu ishuri kubera indwara, ahora arwaragurika ageze mu rwego yiyesa. Imana irambwiye ngo uyu mwana wawe w'umukobwa imukozeho ikiganza cy'Imana, kimukozeho, agiye kwakira ubuzima kuri iki gicaniro kandi azasubira ku ishuri. Gihembwe cya kabiri arakiga ndetse n'icya gatatu, niko Imana ivuze. Uzaza hano gushima kuko ibingibi birakoretse. Imana ibikoreye kwiyubahisha, kandi umuntu wamukozeho icyo kintu Imana igiye kumuhana. Uwiteka Nyiringabo aragutabaye. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze Mana. Ndasengera abana bari mu bizamini kugira ngo marayika ushinzwe amasomo akomeze akorane nabo. Twatse intsinzi kandi nanone turacyaka intsinzi mu isi y'umwuka. Twatse intsinzi, abana batsindire ku manota yo hejuru mu rwego n'abakosora bibacanga bakibaza icyabaye. Bikorewe hano mu izina rya Yesu. Duhagaritse impfu zo mu mpera z'uyu mwaka. Zaba iz'abahanuzi bari guhanura ngo haje impfu, izi turazihagaritse. Zaba iz'abantu bari kurota mu nzozi, ndazihagaritse. Zaba izateguwe n'isi y'umwijima, ndahagaritse. Zaba izateguwe n'abarozi, ndahagaritse. Mpagaritse impanuka z'uburyo bwose n'impfu z'uburyo butandukanye. Nyuka iniga abantu kwa muganga, nyirukanyemo mu izina rya Yesu. Ndatura ubuzima mu ngendo izo arizo zose, zaba izo mu kirere, zaba ingendo zo ku butaka. Ndatura, aleluya, ndatura uburinzi bukomeye. Zaba izo mu mazi, ndatura uburinzi bukomeye mu izina rya Yesu. Dusabye umugisha kuri ubu butaka, dusabye umugisha mu bimera, byaba ibyera imbuto ziribwa, byaba ibimera byera imbuto zitekwa. Dusabye umugisha w'ubutaka, dusabye umugisha wo mu nyanja, amafi yose abyibuhe. Dusabye umugisha wo mu nyanja, indagara zibyibuhe. Dusabye umugisha wo mu nyanja, ibiri mu nyanja byose biribwa, tubyakiye umubyibuho udasanzwe. Dusabye umugisha w'ubworozi, umuntu wese icyo yorora cyororoke mu izina rya Yesu. Aleluya, aleluya. Asante Yesu, asante. Asante Papa, urakoze cyane. Ndasengera abacuruzi n'abacuruzikazi. Dusabye umugisha w'abacuruzi, abacuruzi bagira umugisha, abacuruzi bagira ihirwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe.
dusabiye ubwenge budasanzwe abaganga n'abagangakazi bagira ubundi bwenge batize mu ishuri, ubwenge bahabwa n'umwami Imana, bavumbure mu buryo bukomeye. Haleluya. Abakora mu nzego z'umutekano bagira uburinzi budasanzwe, kandi ubwiza bw'Imana bubakayanganeho mu izina rya Yesu. Sengeye abakuru b'amadini, abashumba bashumbye amatorero, turirukana umwuka w'amatiku n'amagambo mu matorero, umwuka wo kurwanyana, umwuka turawirukanye mu izina rya Yesu. Tubasabiye imbaraga, umuhamagaro wabahaye uwushyigikire, shyigikira umuhamagaro wabahaye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu urakoze Mana, ndagushimiye cyane cyane, uri Imana nzima. Haleluya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze. Abana bavutse batujuje amezi, tubasabiye ibiro byiza, tubasabiye gukura kuruta imitekerereze y'abaganga. Tusabiye ababyeyi batwite, abana bari mu nda ndabashinganishije, bakira ubuzima. Bakira ubuzima, bafate position nziza mu nda mu izina rya Yesu. Izi saha ababyeyi bagiye kwa muganga kubyara, tubakiye kubyara neza, abana bazima n'ababyeyi bakaba bazima, twirukanye impfu mu izina rya Yesu. Bari muri koma nibakanguke, barye Noheri n'ubunane. Dusengeye abari kwa muganga, bamwe bafite ubumuga bwo mu mutwe, izi ndwara z'ibisazi na depression, ibyo byose tubitegetse muri amaraso ya Yesu kurekura abantu. Abantu nibagira ubuzima mu mutwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusengeye abafite ibibazo by'amagufa ari kuvungagurika mu buryo butumvikana, wa magufa we tega amatwi wumve, ngutegetse kuba mazima, ibikuvungagura mbisohoyemo, ibi birabaye. Haleluya. Ntegetse amagufa yose, magufa manini n'amato, ntegetse amagufa yose kuba mazima mu izina rya Yesu. Haleluya, urakoze. Misonga yose iri mu mibiri yanyu iceceke izina rya Yesu. Myuka ikura abantu amenyo nta mpamvu, ryinyo ritifukuye ritacukuritse, ryinyo rikakuzengereza mu rwego bariranduramo, ejo nirindi rigafatwa. Iyi ni imyuka y'abadayimoni kumaramo amenyo Imana yaguhaye, ndakumenagura wambaraga mbiwe. Myuka itera abantu ninjoro, kabanigagura, abandi kabacuramisha, abandi bagahekenya amenyo, abandi bakarota nabi, ndakumenaguye wambaraga mbiwe. Rekura, ndakumenaguye mu izina rya Yesu Kristo. Myuka itera abana gukubagana mu buryo bw'abadayimoni, mwana agakubagana mu buryo bw'abadayimoni, ikintu cyose akaderanja, iyo yose ndamenagura mu izina rya Yesu. Ambaraga mbiwe toka katikwa jina la Yesu. Rekura aba bana. Hano hari abantu bane bankurikiye bafite abana bakubagana mu rwego nabo mu bwanyu mubona ko bakubaganishwa n'abazimu. Hari amajina ateza abana, aba bana gukubagana, baragakubaganya n'ibimwica. Nta mutima uba ufite n'usimbucyano buvuga ngo ndasanga hari icyabaye. Uhora na pressure z'uyu mwana ukubagana, simbaraga ndamenagura wambaraga mbiwe. Rekura aba bana toka kwa jina la Yesu. Toka rekura, 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 rekura. Va muri izi ntekerezo z'aba bana. Rekura wa majini we, rekura wambaraga mbiwe. Rekura, rekura, rekura mu izina rya Yesu. Rekura, 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 rekura mu izina rya Yesu. Rekura rwose, rekura, rekura. Niko Imana ivuze, rekura. Niko Imana ivuze, rekura, rekura, rekura. Niko Imana ivuze, rekura, rekura, rekura aba bana. Niko Imana ivuze, rekura, rekura, rekura aba bana. Rekura aba bana utazabatwika, rekura aba bana batazakora impanuka. Rekura, rekura, rekura aba bana wambaraga mbiwe, babana uterereza kurira ibintu bibamenagura, babana ukoresha. Rekura, ndakumenaguye. Rekura wambaraga mbiwe. Tinya babana, tinya, tinya izina rya Yesu. Babana mbambuya imyuka, mbambuya ya majine, mbambuya izimbaraga izina rya Yesu. Ntibajya bakina nk'abandi bana, kubibona mu mwuka. Ntibajya bagira imikino nk'iy'abandi bana, ahubwo bagira imikino ibangamiye, imikino irimo amariske mabi cyane. bahora bakora ibintu birimo riske.
rekura, Imana ni kwivuze, rekura, wambaraga mbiwe, rekura aba bana, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tinya aba bana, tinya aba bana, ndabasengeye, aba bana ndabasengeye, ndabashinganishije izina rya Yesu. Bakora ibintu bitangana n'imyaka bafite by'ubugoryi, bakora ibintu bitangana n'imyaka bafite birimo impanuka gusa, toka kwa jina la Yesu, rekura, 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 rekura mu izina rya Yesu. Ndakumenaguye Mana, sengeye zingo zitumvikana, zingo zirimo intambara, zingo zirimo intonganya. Mwangomwe mutega amatwi mwumve, Imana iravuze ngo mwubakike. Mwangomwe zihangana, zitongana, zishwana, Imana iravuze ngo izi ngo nizubakwe. Izi ngo irazubatse, Imana irazubatse, izi ngo Imana irazubatse. Haleluya, haleluya. Aba hano hari abana ndi kubona mu mwuka bahangana n'ababyeyi babo, bana bakuze kandi batabikoreshwa n'ubwa adolescent, bahangana n'ababyeyi babo, bigezeho ababyeyi barizwa n'abana babo. Imana iravuze ngo murekeraho, wambaraga mbiwe, wazamuke muri uyu mwana guhangana n'ababyeyi. Nta mahoro mu rugo bafite, bahora bahanganye. Toka kwa jina la Yesu, vamo, rekura daimoni, rekura uyu mwana, rekura aba bana, rekura. Urugo turwatuyemo amahoro, turatura amahoro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ndagushimiye cyane kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turasabye ngo umwanya uduhaye tubere umwanya w'umumaro kandi w'umugisha. Izina ryo rihabwa icyubahiro none iteka ryose. Urakoze. Amen, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Turanezerewe cyane kuri uyu mwanya Imana iduhaye. Dushimye izina ryayo ryera, izina rikomeye, guha abantu ijambo. Kwezi abakomeye n'aboroheje bagiye kugira ijambo, kwezi kuryoshye cyane. Ugeze hano bwa mbere, twebwe tumaze umwaka aha twicaye dusenga kandi tutarambirwa, dushishikaye kandi twumva biryoshye, biracyaryoshye. Gusenga Imana biracyaryoshye, kuyiririmbira biracyaryoshye, kuyisingiza biracyaryoshye, kuyisenga biracyaturyoheye. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo uzajye ubona gahunda zibera hano no kukanda kuri sabone cyangwa subscribe, kugira ngo gahunda zibera hano ujye uzikurikirana zose. Kandi abantu bakanze kuri subscribe turabashimiye cyane. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Turagira ngo tubabwire ko turi kuganira kuri Yeremiya. Turi kuvuga kuri Yeremiya, aho ijambo ry'Uwiteka ryamujeho, aryamye ari kwerekwa, aramubaza ngo uruzi iki? Waroye neza, uruzi iki? Uruzi iki Yeremiya? Arangije avuga icyo aruzi. Uyu munsi rero turaganira n'ubundi, hari amakuru nshaka ko tuganira ari muri Yeremiya n'ubundi igice cya 38, aho nshaka gukomeza kubaho ingingo z'ingenzi kuri Yeremiya. Kuri Yeremiya Imana ishimwe. Ariko ndikumva hano kuri TikTok hari umuntu Imana iri gukiza imisonga mu mabere. Hari umuntu umaze igihe yumva atazi uko ameze mu mabere, hari imisonga igirabya. Imana irambwiye ngo igukijije iyo misonga, kuko iyo misonga ari igiye kubyara ikintu gikomeye cyane ku buzima bwawe, kandi ubyakire nk'ibivuye ku Uwiteka, ntabwo ari bivuye kuri jyewe. Kari nari ndimo numva umukozi w'Imana mugenzi wanjye harimo avuga impamvu abantu bino kubona ibisubizo bibagora, impamvu bibagora, ntibemera abantu b'Imana, ntibemera abakozi b'Imana. Abantu bashinze iduka mu kanwa kabo ryo kwirirwa bavuga abakozi b'Imana. Yeremiya nawe yahuye nabo. Yeremiya nawe yahuye nabo, aba bantu yahuye nabo cyane. Yeremiya igice cya 38 turahera ku murongo wa 7. Impamvu abantu bino kubona ibisubizo bivuye mu kanwa k'abahanuzi bigora, bakritika abahanuzi, barwanya abahanuzi, banga abahanuzi, bashinze iduka mu kanwa ryo kwirirwa bavuga abahanuzi. Nubundi amavuta uhanganye nawe ntajya gukorera, ntajya gukorera, ahubwo muri kuburana ibyo mwabahaye.
ngo mukuburana ibyo mwabahaye ngo ntibyakoze. Washakaga ko bikora bite ubundi? Uri kuburana ubundi washakaga ko bikora gute? Washakaga ko bigukorera uko ushaka cyangwa washakaga ko bigukorera uko Imana ishaka? Cyakubwira Imana ibintu Imana yakoze ikoresheje uwo muhanuzi uri kuvuga. Cyakubwira ibintu Imana yagukoreye ikoresheje uwo muhanuzi uri kuvuga. Wamuha n'ituro rikomeye cyane. Abantu bino rero kubera kuvuga abakozi b'Imana, ubu ngo nta mukozi w'Imana muzimu kibaho. Giye mwarananyobeye. Ubu ngo nta mukozi w'Imana muzimu kibaho, ngo abakozi b'Imana ntabo, ngo baracanganyukiwe, abandi ngo babariye amafaranga, abandi ngo bakorana n'izindi mbaraga. Ubu mwararebye mubona Imana wo mu ijuru niyo ifite intege nke cyane kuri Satani, ku buryo Imana ikora ibintu bikomeye mukabyitirira Satani. Mwasanze Imana idashoboye gukora ibintu biremereye mu rwego dusengera umuntu agakira mukabyitirira Satani, mu rwego abakozi b'Imana bakora ibintu biremereye mukabyitirira Satani, kubera ko ukoranye na Satani igihe kinini, ubaye mu bapfumu igihe kinini, uri kumva Imana yacu itagishoboye gukora, mu rwego Imana yacu ikora ibintu mukajya kubyitirira Satani ngo nabasatanike, ngo twe dukorana na Satani. Mu rwego Imana irimo itabara abantu mu buryo bukomeye, ikoresheje abantu b'Imana ngo bakorana na Satani. Igitangaje mwarangiza kandi mukaza kubapfukama imbere, mukaza ngo tunabasengere. Muri n'indyarya, ubundi muri n'indyarya, hiryo buryarya muri n'abagome. Cyambere ntacyo mwamariye abakozi b'Imana, mukwirwa muvuga intege nke zabo n'ubukene bw'ibyo badafite. Ntacyo mwabamariye. Abafite icyo babamariye muri kwicuza ngo mwarabitaye, ngo barababeshye. Ubundi se byakora gute utabemera? Kugeza mu rwego mushaka gupfobya imbaraga zikorera muri twebwe ngo nta bakozi b'Imana bakiriho. Turahari. None rekana nababwira ikindi, muzatangira kubibona muri uriya mwaka. Hagiye kugera aho uzajya wifuza n'umukozi w'Imana umubure kandi ahari, arindwe. Abakozi b'Imana bagiye guhabwa support ikomeye cyane. Ibi mubyitegura, amaso yanyu azabibona. Ndabivuze ntarya iminwa, ndi Nyirabagenzi Alice umuhanuzikazi ndetse no mwisi, muhanuzi utaravanga. Ndabivuze nzabisubiramo. Imana igiye gusapotinga abakozi b'Imana mu rwego muzajya mubashaka mukanababura, mugafataho bavuye. Wamushakira muri iki gihugu ukasanga ageze mu kindi, wamushakira muri iki ugasanga ageze mu kindi. Imana igiye kubaha uburinzi. Ibi mwivugisha ngo baratwesikotinga ngo baduha protokole. Hari abantu mugiye kwidukorera noneho mukaturindira n'umutekano tutanabibasabye, kuko Imana igiye kugaragaza ko abakozi b'Imana bayo nabo bagomba guhabwa agaciro. Mwimye abakozi b'Imana agaciro mu rwego mwirwa mubakritika, mubamenasa, mwarangiza mukaza gupfukama mubigiraho cyashya ngo babasengere, mubaha ibyifuzo. Ukandika commentaire mbi mu cyigisho cye, ukahita wandika message kuri WhatsApp uti mukozi w'Imana ndagukunda, amavuta yawe ndayemera. Se mufite indimi zingahe? Aho mwahereye mushyira agapira hasi. Imana rero ije kutuzamura, kandi ije kutuzamura mutarabigizemo uruhare, mu rwego igiye kumera nk'ibaciye muri humye, tukazamuka jugujugu mu rwego utabasha no kugera muri quartier dutuyemo. Bakagukumira ukiri nko ku gipangu cya 50 bati ntiwemerewe kumugeraho. Ngwiki ngwiki bakakubaza ko ari kasha resebusiyo ufite we, kamara igihe umushakisha. Ibi mwigira abakozi b'Imana bishyize hejuru ntawe bashaka ngo babone. Noneho Imana igiye kudushyira hejuru, niyo igiye kubikora mu rwego uzajya usaba randevu kamara umwaka utaramubona. Imana yaramuhisha ubugome mufite, Imana yaramuhisha ubuturi mufite, n'uburyarya n'ubucakura n'ubucabiranye. Kamupime ndebe ko ibye bikora, ndebe ko impano ze zikora, njye kumusura ndebe, muhe icyifuzo ndebe ko amvumbura. Reka nta mwanya ibingibi tugiye kubibonera. Tugiye gukorana n'abantu bemera amavuta turimo, kandi Imana yarangije kutujyana mu birere bikorana n'umwuka yaduhaye, kuko umwuka wayo yaduhaye isanze mutawemera, muraciriritse. Imana igiye kudukoresha mu rwego rw'abantu
badaciriritse, kandi twabaye mu bantu baciriritse, muduca amazi muranakabya, muratumenyera muranakabya. Igiye kudukoresha mu rwego rw'abantu badaciriritse. Erega reka nkubwire, Imana igiye kuduhindura mu rwego. Ibi birabaye ndugu yangu. Ngwiki hari n'amasoko mutazajya mwemererwa kwinjiramo, twe twemererwe kwinjiramo nk'abakozi b'Imana, kuko mutazaba mufite n'ubushobozi bwo kuyahahiramo. Bicira Imana irabizamuye ku bakozi b'Imana. Bakozi b'Imana mwitwaye neza, mwikwishingiza indyarya n'incakura n'incabiranya ziri kubamarira amavuta zibakritika. Mukomere ku ivuta ryanyu, mukomere ku ivuta Imana yatujeho. Haleluya! Mukomere ku mavuta Imana yatujeho. Hari nubona n'izi kamera mwirirwa mudutunga mushyiraho ubutitire tutazi ubwoko bwatwo. Umva, hari igihe kamera mutazajya muba mwemerewe, banze werekana urwandiko rw'uko nyirayo yakuhaye uburenganzira bwo kuza kumutungaho izo kamera. Nyiramavuta, nyirijambo. Ku buryo niba nabona icyigisho wajyanya gupirata no gushyiraho ubutitire, bagufungira ingozi da. Ibi ndi kubivuga ntabivugishijwe n'amarangamutima y'umubiri, n'amarangamutima y'umwuka. Ibi bizaba agaciro k'abakozi b'Imana kagiye kuzamuka, aho mwahereye mubakritika, mubajambura, mwirirwa mubabyinisha, mubabesha. Mwagiye munatubesha igihe kinini, katubesha n'ibintu muduha ntimubiduhe. Ejo nzakoherereza ibintu ibi amakawa mwatwemereye ariho ubundi ibintu bya danje mwatwemereye biri hehe? Mwemereye abakozi b'Imana mukirirwa mubashukura, nabo so gusenga imitsi kabavamo. Ibintu mwabemereye biri. Ubuzi ko muri kurwana, hari abantu muri kurwana n'ingaruka n'inkonje y'agahanga. Imana iri kuvuga iti wabesha umukozi wanjye, mwabesha abapasiteri banjye, mwabesha abashumba banjye, mwabesha ibyo muzakora mu nzu yanjye. Hari abantu muri kurwana n'ibi bintu mu rwego tutanabasengera, mu rwego tutazongera no kubasengera. Nuduhamagara ngo tugusengere kuri icyo, twumve hari ikindi umwuka duhaye, kuko mwarakinishije abakozi b'Imana murakabye. Mwabesha ngo muzishyurira abana babo minerivare, mwarabikoze. Hasoni arangiza mukajya gukritika intege nke z'abakozi b'Imana. Hari abakozi b'Imana bagira intege nke, urakritika umuntu uvuga ururimi rushya wowe n'icyongereza utakizi. Hari umuhanuzi ugira intege nke. Hasoni muravuga intege nke z'amahanuzi, wowe umusivira avuga intege nke z'umuhanuzi nkande. Nturasengera umutwe ngo ukire, nturahagurutse wamugaye, nta n'umuntu uraha igitenge w'umukene. Musivira kritika umunyamwuka nkande, ubundi ko murimo munarengera mugakabye. Twebwe tuzakundwa n'abantu, ubundi twebwe dukundwa n'abanyabwenge, nibo badukunda. Twe dukundwa n'abanyabwenge. Abantu binjije n'abajya kudukritika no kutumena sa hepfo muri commentaire. Ariko umunyabwenge ubundi udukurikirana, numenye ibintu byacu. Kandi umunyabwenge wagize ubwenge akanadukurikirana no mu bundi buryo, ubona wagiye gutengamara. Umuntu wagize ikintu w'umukozi w'Imana n'igishaka kibi gihumbe. Muntu wagize ikintu w'umukozi w'Imana nashaka bikiro cy'umuceri, witegura Imana muri 2025 ugiye gukira, ugiye gutera imbere, utangira ukiburana. Muntu wagize ikintu kigikira umukozi w'Imana, ukavuga uti umukozi w'Imana ngiye kumuzamura, ukavuga uti umushumba wanjye ngiye kumuzamura, mushumba wanjye ngiye kumushyigikira ntabura amafaranga yishyura sare, uyu muhanuzi ngiye kumushyigikira batazamucisha mu ijisho. Ugiye turazamuka rusigara, tuzamutse udasigaye, ntabwo uri busigare. Wabibye mu muhanuzi ugiye kubona ibihembo by'abahanuzi, wabibye ku muvuga butumwa ugiye kubona ku bihembo by'abavuga butumwa. Turazamuka ntusigara, turaje tuzamukane, turaje tuzamukane. Kandi rekana nababwira ikindi, mu minsi iri imbere mugiye kujya munashaka kuduha nibikunde, twarabirenze twaranabirenze. Ibi ndabibabwiye muzabibona. Mu minsi iri imbere mugiye kujya mushaka kuduha ibyo bintu twarabirenze. Ufite isoni zo kubiduha kuko tuzaba twarabirenze. Ngwiki erewe ngurira akamoto
ngo nugera ku mumotari umumpe muyobora uzunsengere uparitse imodoka, mwaradusuzuguye muranakabye, mwararengereye, muzaniherere mwigaye. Mu minsi iri imbere rero muzajya mukenera no kohereza imodoka musanga izo tugendamo, ntabwo mwanadushyikira. Imana igiye kuduha indishyi z'akababaro mwatubabaje, kandi ibi sindi kubivugishwa n'umubabaro, ndi kubivugishwa n'amarangamutima y'ijuru. Ntabwo ndi kubivugishwa n'inzara, sinshonje, sindi kubivugishwa n'ubukene, sinkennye nambaye superi, yini superi nambaye se musazi. Ntabwo ndi kubivugishwa rero nuko byancanze, ntibyancanze. Nanjye mfite umubare w'abantu ntunze mwinshi cyane, mfite umubare w'abantu supportinga, ntabwo nciriritse. Ibi sindi kubivugishwa nuko nciriritse, ndi kubivugishwa n'umwuka wera. Mwamenyera abakozi b'Imana, mwararengereye, murakabya s'il vous plaît. Murabavugira mu maranga imbere y'imbabura, murabavugira kuri za telefone, murakritika intege nke z'abakozi b'Imana. Uwo kritika intege nke z'abakozi b'Imana ni gute? Umunyerondo yari yakritika umujepe, mwagiye mureka no gukabya, kandi muri ba nyirabukorikori bwanzikoraho. Ndakubwiza ukuri mbisubiramo, ibi bintu mwimye abakozi b'Imana mwarabibemereye, hari igihe muzifuza kubibaha bitagishoboka, bari mu rwego ibyo babirenze, kandi musigarana urubanza mu rwego Imana izabafungira mu gakabya, izabafungira mukaba bakene bakora. Kadusome ijambo ry'Imana, Yeremiya igice cya 38. Reka mvuge kuri umukozi w'Imana Yeremiya, nawe bamenyereye, barwanije kandi akanarwanwa n'abantu b'abakozi b'Imana. Yeremiya nawe batesheje umutwe, urumva, bageze ubwo bamumenyera, bamufungira no mu rwobo. We uza ahantu mwagiye mudufungira, mwakumva n'akabanza tugiye kugura mukadupanda kubera ko muzi ko tugira make. Yeremiya nawe ntiyahuritse hejuru y'abahanuzi bagenzi be, hejuru y'abantu. Yeremiya ntiyazize abantu. Ubundi umuhanuzi akwiye kubaho nabi muhari we ngo mukora ngo muri za ministeri ngo muhembwa miliyoni, guhembwa ngo miliyoni 5, ngo ufite amazi 10. Muhanuzi w'Imana, mukozi w'Imana barirwa bamwirukansa, yabuze nawe yishyura inzu. Warangiza ngo reka ngo usengera umusivire nkande, usengera umusivire nkande, usengera uwo umusivire, usengera umujepe nkande, ngo reka ngo usengere mfite amazi 10, ngo reka ngo usengere. Wabuze n'umuntu w'Imana mu mazimana aguhaye nka 20 ucumbikira umwaka wose, kuva kuryo uvuga iti iki ni gitambo ntanze. Wabuze n'umwe mu bana b'abakozi b'Imana wishyurira imihigo wahize ujya kurira indege, uvuga ngo ningeri burayi nzakora ibi nibi. None no gutanga smartphone ngo woherereze umuntu telefone nziza byarakunaniye, warabihize. Ubundi hari imyaka ibi ntabivugaga, imyaka ngezeho, imyaka nge mfite 47 inyemerera kuvugisha ukuri. Ngeze mu myaka wo kukurera. Mupasiteri wakurambitse ikiganza ukurira indege, ukaburibura urya $, ukirigita $. Hari na costume wamuguriye na karuvati, ku buryo avuga ati afukama akagusabira umugisha. Pasiteri ukuyoboye wari wanamushyira na ji muri biro, mubwira uti shyira abana. Mwarangiza ngo mufite imikosho n'imikasiro. Mwari mwabona iyihe ko mwafasha abakozi b'Imana nabi? Uba abantu ngiye kuvuga barinze bakora imirimo simbura gifungo bajya gukura Yeremiya mu rwobo batarapfa. Yarinze agera mu rwobo barihe? Yarinze ageramo barihe? Kwimana igiye kubageza mu rwego muzareba mukavuga muti twakinishije ahantu hadakinishwa, twakomanza hadakomangwa. Mihigo mwahize ku bantu b'Imana, marangamutima y'abantu b'Imana mwangije, kugeza ubwo na nyoko acinshuro uri Burayi. Nta soni ukorera $, mama wagahingira amafaranga uri Burayi. Nta soni mukirirwa muha abapasiteri b'abanyamubiri tutazi aho bavuye, batagira amatorero, birirwa biyasira, mukabahereza ibizo miliyoni 5. Mama wawe atagira n'igitenge cyambara musazi yacuye, ngo uri Burayi, yarakubyaye akagutwita, akakwishyurira minerivare byaramucanze, kugeza ubwo mama wawe yituma kuri toilette z'ibiti 2 mu rwego inyozi musanga mu nzu, asutama nkwenda gutogoka, yarakwishyuriye amashuri.
mwarangiza ngo akabonye mana, mwarangiza ngo arongo umukozi w'Imana ngo twagira ngo tuguye icyifuzo dusengere. Shyira umugisha mama wawe, iryo ni isengesho rikomeye. Shyira umugisha so, nta sengesho riruta iryo. Shyira umugisha umushumba, iryo ni ryo sengesho. Nta mwirirwa mwiyamakatsa mupfukama imbere y'Imana ngo ibi ni ibiki ngo ibi ni ibiki. Oya, ntimukabeshye. Kandi mwirirwa mupimira abakozi b'Imana mubagerera muri miliyoni 50 muhembwa ugahereza umukozi w'Imana 5,000 ngo niko mwuka kubwiye. Wavuze ko ariko karandi kubwiye. Izo nyatsi zanyu mwirirwa mukuriramo abantu, mwaratabawe, mwarakize, mumeze neza, urahembwa miliyoni 3. Pasiteri wakubatije ukamwoherereza icyacumi cy'ibihumbi 100. Mwirirwa mumuroga inyatsi, mumusikigingiza. Imana ije kumuzamura ubundi bamanure. Ibingibi mugiye kubibona vuba mugiye kubibona. Kandi ngira ngo nibwo bwa mbere munyumvanya amagambo nkaye. Kuki se muyanyumvanye muri uko kwezi? Kuki se muyanyumvanye mu kwezi kw'ijambo? Katubabwiza ukuri. Abandi murirwa kuri za WhatsApp, murirwa mwurira indege mujya mu Bushinwa mugaruka, mwarakize insengero zanyu zirafunze. Ibyo babasabye aho mapave, izo nzugi ibintu basabye kuvugurura, aho urirwa baza mushumba bigeze hehe kudukingurura bigeze. Urumva se bigeze hehe? Mushumba gize afite depression y'uburyo yabasengeye mu gakira, y'urusengero rwe bakaba barufunze, yabarambitse ibiganza, abaha umwanya wanyu, abaturaho umugisha arazamuka. None urusengero bararufunze, muririrwa mukerakera kuri za internet muracunga akakantu tuba twashyizeho mukaza gucunga muvumba insengero zanyu zifunze. Mwagiye mugashyiramo amapave, mwagiye mugashyiramo amakaro, mwagiye mugashyiraho ibisabwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mureke tubarere nk'abazababazwa. Mureke tubarere nk'abantu bazababazwa. Hirya yeje Imana itazambaza ngo nabamariye iki. Ibintu byo kuza gushaka ngo iravuze nubiri kuvuga. Yeremiya gice cya 38 umurongo wa 7. Nuko Ebedi-Meleki w'Umunyetiyopiya wari inkona akora mu nzu y'umwami yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo. Umva Ebedi-Meleki ureka birirwa bambesha. Yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo. Urumva atari na mwene wabo. Iyo abyumvise gusa ari umugabo ukenewe. Yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo. Abanyamahanga bari hano mugerageze mu mbebeze twamenye ko atatabaye na bene wabo. Ngo ubwo umwami yaricaye mu irembo rya Benyamini, katwumva umurongo wa 8. Kurikire muze kumva. Umurongo wa 8 mumva ukuntu uvuga. Ebedi-Meleki ahera ko asohoka mu nzu y'umwami abwira umwami ati, umva Ebedi-Meleki akantu yakoze. Ubu dukeneye ba Ebedi-Meleki panizi ncakura zirirwa zitera abantu indwara zo kwitaba telefone. Ntacyo mumariye abantu b'Imana. Murongo wa 9. Mwami nyagasani, abo bantu bakoze nabi kubyo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose, bakamujugunya mu rwobo. Inzi nzoba batujugunyamo none agiye kwicirwamo n'inzara kuko ari nta mutsima usigaye mu murwa. Dukomeze. Abo bantu bakoze nabi kugeza ubwo bamujugunya mu rwobo. Uzi nzoba mwatujugunyamo. Urohereza amafaranga ngo umuntu agusengere na atayagusabye, wamara gukwiragira ukubitanye n'iby'iwanyu ngo mumere nimero za RIB ngo ndiye amafaranga ayakuriye ntiwuzuye mu mutwe. Mva umurongo wa 10. Nuko umwami ategeka Ebedi-Meleki w'Umunyetiyopiya ati, Umunyetiyopiya sha Yeremiya Afrika we habwa umugisha. Umwami ategeka Ebedi-Meleki w'Umunyetiyopiya ati, ukure hano. Urumva ukure hano. Hano hakura abantu kuko abandi barahize nibahigura, abandi batekereje ibyo bakora nibabikora, abandi bagambiriye ibintu bibi. Ukure hano, ukure hano abagabo 30 maze mujyane muvana umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa.
mukorera ubutabazi. Ntabwo ubutabazi bw'abantu b'Imana buri buve kuri mwe we, hari ahantu bugiye kuva. Ubutabazi bugiye kuva no ku bantu tutanasengeye. Ko mutambwira ngo godipo, ubutabazi bugiye kuva ku bantu tutigeze tunarambikaho ibiganza. Komeza ndacyasoma. Ubutabazi ku bantu bakozi b'Imana munkurikiye, ubutabazi bwanyu bugiye kuva ku bantu mutigeze munasengera, mutigeze munarambikaho ibiganza, mutigeze munabwira ngo nimumvugire ngo Imana. Ngo nuko Ebedi-Meleki ajyana n'abo bagabo bajya mu nzu y'umwami munsi y'inzu ibikwamo ibintu, bahakura ibishwambagara n'inyonga zishaje, abiha Yeremiya mu rwobo abimanuje imigozi. Komeza nze nkubwire ubutabazi ahantu bugiye kuva. Ibintu wiri kuvuga ngo mwene wacu ngo warandiye, nagende hari ahandi ubutabazi bugiye kuva. Ebedi-Meleki umunyetiyopiya abwira Yeremiya ati ubwo mugezeho hejuru urwobo baje kudutabara, shira ibyo bishwambagara n'izo nyonga zishaje mu maha maze urenzeho imigozi. Nuko Yeremiya abigenza atyo. Murongo wa 13 ariwo tugiye gusorezaho. Abigenza atyo. Bahera ko bakururisha Yeremiya imigozi, baramuzamura bamukura mu rwobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe, ariko bamuvanamo nzinzobo batayemo abantu b'Imana. Ndashaka kuvugira uyu mugoroba ndashaka kuvugira abahanuzi. Please, abahanuzi murimo kubavogera, muri kuvogera abahanuzi mugakabya, muri kumenyera amavuta abahanuzi mugakabya. Please, muri kumenyera abantu batumwe n'Imana mugakabya, muri kwangiza amarangamutima y'abantu b'Imana. Ariko Imana igiye kubatabara inyuze no mu bapagani, inyuze no mu bantu batazwi. Ebedi-Meleki agira ishyaka. Dukeneye ba Ebedi-Meleki we baza kudutabara banyuze mu nzu ibikwamo ibintu, banyuze muri za alimentation we, banyuze mu maduka, banyuze aho bacururiza ibintu by'igiciro. Dukeneye ba Ebedi-Meleki. Ebedi-Meleki afata abantu 30, afata itimu, arababwira ati muze tujye. Ngo baca mu nzu y'umwami bikwamo ibintu, bafatamo inyonga n'ubushwambagara. Bari bafite umugozi, bafata ibintu bibiri mu nzu y'umwami, inyonga n'ubushwambagara. Inyonga n'ubushwambagara byavugaga iki? Ubutabazi bw'ibanze, support. Bafata inyonga babwira Yeremiya batishyira mu kwa, bafata n'ubushwambagara batishyira mu kundi, barangije boherezamo umugozi. Rega Imana igiye kudukura hano mwadushyize ndugu yangu. Rega abakozi b'Imana nubwo twabavuye imyaka namwe mwaduteye indi, ariko Uwiteka ohereje ba Ebedi-Meleki ni team ingana gutya abantu 30. Bahanuzi muteraniye hano, mutega amatwi mwumve icyo Imana iri kuvuga. Bacacetse yongeze ku ngingo nk'intano wakwandika message, ariko ngeze ku God pamina haleluya barafashwa. Ariko mureke mbavugutira imitiri iri bubakize mwararengere murakabyo. Izi nyonga n'ubushwambagara byasobanuraga iki? Byasobanuraga protection, kugira ngo niba muzamura mu rwobo mwamufungiranyemo, muri izi nzobo mwafungiranyemo abahanuzi, mwabafungiranye. Hari n'abahanuzi gamwangije, atari n'abahanuzi mubangiza, mubaha ibintu bibashyira muri izi nzobo za gereza. Kwaru kugira ngo niba muzamuza uyu mugozi adatonyoka mu kwaha, nava mu mwobo afungiyemo avemo nta bimenyetso bigaragaza ko yatonyotse amaze igihe bamukuruje imigozi. Niko Imana igiye gutabara abahanuzi, abahanuzi bazima, abahanuzi b'Imana. Niko Imana igiye kubatabara, nta bisebe, nta nkovu zibarangwaho, nta bibazo bibarangwaho. Ndacyabwira umuntu wese wagize akanaho umuntu w'Imana, ndacyabwira umuntu wese wagize aka gift kabari n'agasandari wahaye umuhanuzi, igihe kirageze ngo kakuzamure, kagiye kuba essentiel ikomeye cyane kuzamura. Ugiye kubona aho wabitse ikigiye kuvayo, ngo bamuzamuramo baramurokora ataguyemo, kuko ngo hari habaye n'inzara ikomeye cyane. Yeremiya yari yazujubijwe nabande n'abantu b'Imana, umuhanuzi w'Imana Yeremiya n'abahanuzi bagenzi be bari bamuzengereje. Kandi bimvuga mbwira abasivile, ndabwira n'abahanuzi bagenzi banjye,
namwe mwararengereye, mwarakabije, mwabaye imburuburu, mwari imitsi y'abantu, mubaka amafaranga ntacyo mugiye gukora, ngo mugiye kubasengera ntimwabasengera, namwe mugiye guhura n'akaga. Namwe simbatinya muri bene wacu. Izi ndimi muvuga mwazikuye he? Mwaka ugashyira uvuga ururimi rumwe, mwarukuye he? Izi ngo mwakabye z'abakire mwitigisamo, mubuza abantu kugendera mu mamodoka yabo ngo yakora impanuka. Nzi abantu mwabujije kwicara no mu ntebe muri saro ngo bazicayemo bararwara, kandi koko bazicaramo bakarwara kubera estarasiyo mwashyizemo. Namwe Uwiteka arabaziye. Uko aje kuzamura abahanuzi nyabahanuzi, niko aje kumanura abigize abahanuzi. Imana itugirire neza cyane. Tugiye gusenga Imana, tugeze ku mwanya wo gusoza. Zinarenze iminota 4 muri hangana, ariko byari ngombwa ko mbivuga. N'ubundi umuti urura nta wunywa yihuta. Bisaba kujijisha. Umwana umuhaye umuti atawukunda aramokorwa. Bigasaba ko niyamoko uhita ushyira mundi mpaka. Imana itugirire neza cyane. Tugiye gusenga Imana. Umuntu wese wumvira ijambo araho rimukoze, umuntu ukaba ari warakunaniye mu bintu byitwa kuvuga abakozi b'Imana, tazanamucunga ageze mu ntege nke, barazigira. Ariko hari ibyo yubakishije imbaraga hirya aho byazagukoraho. Uzacunga umuhanuzi ageze mu ntege nke ngo namumenyere. Hari ibintu yubatse bashatse kumenyera, babwira umuntu bamenyereye bikabakoraho bagapfa. Samusoni baramumenyereye ngo kubera ko yasambanye na Delila, baramumenyera mu ntege nke ze, baramufunga bamunoboramo amaso. Ariko ageze muri gereza imbaraga ziragaruka. Mwaramuhamagaye, murabizi bene wanyu nibo bamuhamagaye, nimba atari baso ni baso wanyu bamuhamagaye ngo aze bamukine ku mubyimba. Murabizi uburyo umuhanuzi atamenyerwa n'igihe yagize intege nke, ibyo yubatse mu minsi ishize byagukoraho. Murabizi uburyo yavuze ati munyegereze inkingi. Murabizi uburyo musaza wanjye Samusoni yashituye inkingi agapfana n'Abafilisitiya. Bene wabo bakaza gukura umurambo wa Samusoni mu basivile, bakamuzamukana bakamukingura mu cyubahiro. Utazanacunga umukozi w'Imana yakoze akantu k'intege nke ngo muvogere, wabizira. Kadusenga Imana. Iri jambo rigukoze, akenshi iri ntimuntu arikunda, ariko ni ngombwa ko muryumva. Musigeho. Yeremiya yarinze gupfa ari umusore, agapfa ntavi ateye. Yeremiya yapfuye ntavi ateye, nta rurabyo atanze. Si mwebwe mwabiteye, si mwe mwamushyize mu kaga. Kadusenge, mutazicisha abahanuzi mukabica n'urubozo. Mana turagushimiye, ijambo ryawe ni ukuri, ni umutsima, rityaya mugi yombi, iravugutiwe kandi rikoze umurimo kuri iki gicaniro. Rihinduye benshi, rinahinduye byinshi. Turasabye ngo amarangamutima ryumvise akomere. Imbaraga ziherekeza iri jambo zikore. Utsinde ibishuko ku bantu bawe, batsindira intege nke. Weze cyane umuntu wivanze mu byo atazi. Imbaraga z'Imana zimukorera ibirenze. Sengeye ibiganza by'umuntu wese wakoze mu nzu yawe byaguke. Sengeye abakozi b'Imana batiyanduje bazamuke jugujugu. Urakoze, turagushimiye ko abanye natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahereza umugisha cyane. Abo twateranye kuri YouTube channel na TikTok, turagira ngo tubabwire ngo shalom.